Gost Vesti u 10 je Miodrag Linta, narodni poslanik i predsjednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, juče se navršilo 25 godina od hrvatske vojno-policijske akcije Bljesak. Vi ste, da tako kažem, pratili sva ta dešavanja. Kako vi ocenjujete samo obeležavanje? Hrvatski predsjednik Zoran Milanović napustio je obeležavanje Bljeska jer jedan od prisutnih nosio majicu na kojoj je ustaški pozdrav. Mnogi su to pozdravili, čak kao da se ne sećaju da je taj isti Milanović prije samo nekoliko meseci govorio da su Srbi šaka jada i da mu je deda bio ustaša. Kako to Na početku želim da kažem da zločinačka akcija Oluja predstavlja prije svega završni čin etničkog čišćenja srpskog naroda sa područja zapadne Slavonije. U toj zločinačkoj akciji protjerano je oko 20.000 Srba. Ali ne smijemo nikad zaboraviti činjenicu, a to se često zaboravlja javnosti Srbije, da je oko 70.000 Srba protjerano tokom 1991. godine sa većeg područja zapadne Slavonije u zločinačkim akcijama Hrvatske vojske i policije Otkos, Orkan i Papuk 1991 iz niza gradova na području zapadne Slavonije. Tokom 1991. godine uništeno je, opljačkano, demolirano preko 200 srpskih sela u kojoj su Srbi bili relativna ili apsolutna većina, uništena kompletna komunalna infrastruktura, popaljene kuće i uništeni pomoćni privredni objekti. Dakle, ove činjenice pokazuju da cilj hrvatskih vojno-policijskih akcija nije bio oslobađanje teritorija, nego prije svega protjerivanje i ubijanje srpskog naroda na njegovim vjekovnim područjima. Vidjeli smo juče događaje prilikom proslave zločinačke akcije Oluja u Okučanima, gdje je Milanović napustio to obilježavanje. Međutim, i Milanović i Plenković, dakle i izvršna vlast i predsjednik Hrvatske se u suštini slažu da je u pitanju oslobodilačka akcija Hrvatske vojske i policije, što je apsolutno suprotno svim činjenicama. Dakle, ponavljam, ne radi se o nikakvim oslobodilačkim akcijama, radi se o zločinačkim akcijama sa ciljem protjerivanja srpskog naroda sa svojih vjekovnih područja. To potvrđuje činjenica da mi faktički nemamo nikakvih presuda za masovna ubistva srpskog naroda na tom području, za masovno miniranje srpskih kuća, vikendica i drugih objekata. Evo, 26. aprila obeležen... Ja bih samo želio, izvinjam se, da podsjetim na još jednu važnu činjenicu. Naime, danas se navršava 29 godina od čuvene po zlu kristalne noći u Zadru. Naime, 2. i 3. maja 1991. godine bijesna rulja, njih oko 2000, sa motkama, štanglama i drugim alatkama je išla ulicama Zadra i sistematski uništavala srpske kuće, vikendice, objekte i lokale firmi iz Srbije. Ta rulja koju su predvodili lokalni čelnici HDZ-a je imala punu podršku policije, imali su kod sebe ogromne količine eksploziva i sve činjenice pokazuju da je u pitanju bio ne incident, nego jedna planska organizovana akcija čiji je krajni cilj bio protjerivanje srpskog naroda ne samo sa područja Zadra, nego i čitave zadarske regije. Dakle, tog dana, 2. maja, narednih dana iz Zadra je protjerano oko 10.000 Srba. Miniranja srpskih kuća i drugih objekata su nastavljena u jesen 1991. i tokom 1992. godine. Samo toga dana, znači, minirano je oko 200 srpskih privrednih i drugih objekata, kuća, vikendica, a prema podacima Komisije za popis uništene imovine, dakle Hrvatske komisije, tokom rata na užem području Zadra je minirano oko 480 srpskih kuća i drugih objekata. Tokom 1991. godine hrvatska policija, paravojne snage, hrvatski civili, moćni HDZ-ovci su odvodili Srbe van Zadra u nekoliko mjesta u okolini gdje su oni bili mučeni.
Tokom rata u Zadru je ubijeno najmanje 34 Srba, od toga 15 civila i možemo reći da Zadarska kristalna noć predstavlja prvi masovni egzodus na prostoru bivše Jugoslavije i prvi masovni egzodus srpskog naroda. 26. aprila... Naravno, niko od nalogodavaca i počinilaca zloglasne kristalne noći u Zadru nije sankcionisan, niti je kažnjen.